Shalom, selamat melambi lako kita solanasang. Selamat sitamu mali lan renungan harian Toraya edisi Allo Senin tanggal misa bulan Kasera tahun 2025. Makure subangaki belan napa akamasian siapa kaborona puang lako kaleta anta maadin di ben atu lante melambi ito temo un perasai allo baru allo pa akamasian na puang matua. Lante allo totemo la umpogau ki mintu na pengkarangan sia sarata pa dolo yo maito memo komita ala attu sangattu ta urangi sia unanungan itu kadan na pong matua ia tu pak basanta lante melambi totemo dia lalam mai sura la koto Ibrani pasal 10 tallu angka pitu selako angka 20 misa dolo yo maito memo komi tarapak solanasang ta mas sambayang. Puang ambe mamase lang kadatuan suruga saya kan tukku diolo malabi imi ungkurean sumanga tumintu pakaboromi siapa kamasemi lako kami solanasang mangkamokan mirondong lang kamamarangki ami tundan kan lante melambi ito temo puang na lante allo to temo puang la umpogo kan mintu saraki siapa karanganki apa dolo yo meto puang laki basa siya laki nanungan tu kadami kamu mau puang la umpas sakke kan deno pa iya tu kadami tu laki rangi siya laki nanungan solanasang lante melambi ito temo puang maadin torro lan penangki siya tangaki angki pugo ilan allo katuan tu mipak kamasyan lako kaleki pasakke kano puang sadiamo kala urangi tu kadami siya la unanungan tu kadami lasangan na pong Yesu ki pasambayang amin. Ibrani pasal 10 tallu angka pitu selako angka 20 misa kadana puang pak pakilala mengkaola lako puang Yesu. Kilalai tumai panglalami tumangka mo umpo kadang komi kadan na puang matua palanara itu tampak katuanna ammi ale sangka itu kapatongananna. Ia tu Yesu Kristus tai ana membali la iongi la totemo siasai lakona. Ndak na papusa komi mak rupa-rupa pengadaran mak kalean-kalean belana ia tonganna melo ke na pabatta pak kamasian na puang matua tu penami tangnya mak rupa-rupa kande tu ta ega ina lako to umpogau mi tu ianan na to den tu inan kape malaranta na ia tu mintu to umpogau kape nomban dio kema ia to te an na pato ungkande tu kande dio mainan kape malaran ia to belan na ia tu patuanna na bato mina kapua rarana tamainan maindan belan na dio kasalan ditunupupu dio salian lili'na to tenda susiduka Yesu to kumo anna rarana kalena na paseron ni tu tau Buddha anna perasai tu kamaparisan dio salian bakbangan ia moto tatassu lako umpelambi dio salian lili'na to tenda ia tu sia anta tanggungi tu ka tilendeanna belan na indete tak tondok matontongan sangadinna unda ka aki pak tondokan undi ia morato anna tete dio Yesu tala untontong umpe malaran ni langan pung matua tu pemala pak pudi-pudian tu buah tassu dio puduk unna kusanganna siada mi malilu umpe pak kitanan kamasokanan sia kamamasianna belana ia tu pemala susi ia mo tu naporain na puang matua mengkawala komi lako panglalami sia turui belan na tau ia to mai ungkari tutu de atami apa ia mola umpe bali kumua anna parannu ungkarang itu pentoyan tangia la sumarroi belan na ia susina to ta buan na lako kalemi pasambayangan kan belan na kikatapai kumua bandang pute tu sukaran inangki moira la umpalolang kaleki lan mintu apa susi tu sipatona ondong pisampi kupalaku ami pogai susito angku dipasule madomi lako kalemi puang matua otona kamarampasan tumangka umba sule dio mai to otomate pangkambi domba tu umpo malabi rara basse matontongan ia mo puang Yesu anna ia mora umpasakke komi lan mintu melona ami pogo itu pak porenna sia ia duka mora umpadenni lan kaleta
tuna porenna tete Dio Yesus Kristus lulako kalena tu kamalabiran tontong saya lakona. Amin. Kilalai tu panglalamu den pira-pira tu dikuan usabu lan bahasa Toraya tu pemimpin den tu dikua pangulu to manglopian to untoe kuasa arung panglalan to mak panundu to mak parenta matumbai ana sisengaran saaburanna belanna di pasiumpu tutoyan siapa sanan tengko dio kalena sia misa-misa tahu lante pa abasanta ia tu pemimpin di sabu panglalan belanna umpatu toma panata dio kapuduran lako kapatonganan lan ayak pitu nakua kilalai tumai panglalami tu mangkamo umpo kadang komi kadang na puang matua palan ara itu tampak katuanna ami alasangka itu kapatongananna panglalan tu disanga lampa abasanta tu sipatu dikilalai ia motumangka umpanunduki sukaran alukna puang matua ia momangka ulalanan ki sia unnadai ki kadanna puang na pamaleso Paulus kumua ia tu pengadaran dio pong Yesu tu nadaran ki to omay panglalanta ton na dolona ia bangsia tu Yesu di penumbai totemo tera anna membali len ia tu Yesu Kristus te anna membali la iongi la totemo sia sai lakona ia moto napakitanan ki Rasul Paulus kumua la dikareai to omay rupa pengadaran lan aya akasera nakua ndak napapusa komi rupa pengadaran mak kale-kalean panglalan tu sipatu dikilalai sia dipatuladanni ia motumangka pengadaran katongananna puang matua sia katongan-tongan mak panundu lako kameloan ulendui buangan kadanna sia penggauranna Buddha tu panglalan manarang bangri kada pengadaran apa tangsiolan tengka keedena panglalan tongan ia motu tomak panunduk tongan lako katonganan na puang siapa to dipatuladanni tu penggauranna ia moto la unturui komi sangka na to omai umpomana mintu tuna alu na puang matua belanna kapatongananna sia kamatananna penanna. Amin. Ta masambayang puang ambek mamasai lan kadatuan suruga sekan tukku dio olo malak bimi mak kurre sumanga tu mintu pak kaboro mi siapa kamasyami tu tontong kiperasai selaku atu totemo kurre sumanga o puang belanna lante melambi totemo mangka mokan mitundan salama angki mak di milik melo la abira ko puang lante melambi totemo mangka mo kirangi sekinanungan tu kadami kamu mau puang la umpasake anda ma adin toro lampenangki shalan tangaki angki ma adin umpogo ilan allo katuan tumi amasian lako kaleki lante melambi totemo puang mak kurre sumangakan sisola sang syuluran kitu ma adin umperasai tu mintu pak kaboromi siapa pasakemi ulendui keranganna umuruna kamu mau puang la tontong umpasake la mintu allo katuanna denopa o puang ana tontong matoto ma patongan lako kalemi ki pasambayangan duka tu sang syuluran ki tulan kamalaman batangkale kamu mau puang la umben ni kamalekean ulendui mintu na apa tu nakande siape dampi denopa o puang ana ma'din maleke mintu na to o puang la tontong kipudi siape kipakala abi tu sangami lanti Allah totemo puang la umpoga ukan mintu na pengkarangan sia saraki kami mau puang la tontong urondong kan undang karan ite mintu pengkarangan sia saraki dan opo puang angki ma'din undang karan sia umpogo ite mintu sara sia pengkarangan na mintu na to puang ki patongan kumo kamu puang la tontong si sola kami lan ulendu ite Allah totemo katuangki lanti Allah totemo puang kisorong mati pala limami kamu mau puang la tontong umpasakke kan pagari itu mintu salah sia dosaki
Ya mo tetu pas sambayang ki opuang apa tangia tu pak poreang ki tu dadi sangadin na pak poreang mi lasangan na puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Angge pada moto tu renungan harian toraya lanti Allah totemo yo mai jemaat lah haroi balik papan denopa anta tontong urangi kadan na puang matua ta tontong umpogo ilan Allah katuanta na puang tontong umpasakke ki lan mintu katuan tu napak kamasian lako kaleta. Salama sita mo pole lan renungan harian toraya setaruna puang Yesu tontong umpasakke ki. Shalom, salama melambi.